marising gumarising di pumasake. Pero minna galagan gamaran nalago kasal lebarin ni tamu tiro kala kota mata apa di kamatamu. Mana pakor-korondo pandeme tinti saungan. Balo tungan dia puang Mansur Batara Randa Pande tungan dia Henry Salolo mana tungan iya Rante Patila mana si kutana langan pande si lolo arreke mana si kono pande si tinti saungan nolele yang jadi palung punang kada asing hati umbakna lain-lain tubuh tunlang umpama da tuteng kana maka aing pesoyanna matu-matulanna kumana sa benteng kana susi kalu kumelambit susi buntu sarang alno kila merasai mongi menanandan dari lambe pantaran kana rante dolok tuna aturi yang ana tampo pantaran karena saluran tuna aturi yang ana tondo tangga pantaran karena buntu pangalolo ana rante tampo songkai mani matu ami makaraing mata sakami dan dana sangka namai tanga malilu tindo narundo nambulo tanga bendayana tanda kasigina kumuanganda pesal nene umbo malo bisa tololo namai tanga pakundun nene na toyulang na nasalungku lambambana tomo kere rante rollo tomo melau sarulan tomo kere tondo tanga tomo melau rante tampo tomo losor ribuntu tumangi ilalang mola sidang riu musalende tomo lamban dio masalu to dio meminang alambe to dio pangkalo puang dio masa pitu mangi